So, Maya payabak po. Iyabe talaking kayakataang panalangin, kaniting misa. Din kapasalamatan ay ang pangdi. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family. Roger Arceo and family. Marwan and family. Chito Carrion and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Christine Kosher. Matthew Kosher. Lucas Kosher. Lawson Kosher. Mother Lisa Kosher. Nelma Yalung and family. Paul Rivera para kinkayang 87th birthday. Ray and Juliet Daag para kinkarelang 57 years wedding anniversary. Mr. and Mrs. Nelo Pineda. J. Lot Palyasigi. Makanyan mo naman, iyabe talaking panalangin tamo, ting special intentions di. Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Josefina Sarmiento and family, Queen Mary M. De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Heather Stelter, Ethan Stelter, Luida Calalang, Chelsea May and Jonathan Louis M. Pineda, Lourdes Joy L. Sabado, Ana Greta Pineda, Carol De Jesus Labitag, Carlos Labitag.
Manalangin tamo mo naman, para king maligwang kapaldanan di, Winston H. Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaze Sampang, Baby Pantig, Zaina Lorene Hope Matitu, Marie Luli, Renato Punsalan, Architect Ted Narciso, Ernesto De Leon, Josephine Guanlao, Wilson Manansala. Para ka rin kapatid tamong mayaon na biye, manalangin tamo para kingalanggang kapaynawan di, Maria Luz Gintu, Javier Pineda, Gabriel Enfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Arlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Emelardo Yalung, Ricardo Lising Sr., Eufrasina Lising, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carrion, Gloria and Simplicio Baltazar, Aguido Marcelino Domingo, Norberto Nicdao Melda, Africa Isagani Rico, Jesus Corazon Palyasigi, Aniano Kalalang, Honovi Swing Pineda, Ignacio Roque, Linda Roque, Anita Magkamit, Virginia, Mary Joy, Romeo Ocampo, Timoteo Maria Virgilio Intes, ating sablang kaladwa king purgatorio. Iyabe talaking kaya katang panalangin ding donors king bulaning Mayo, Ella Gomez, Pasing Samya, Eloisa Peñaranda, Victoria Macapagal, and Presi Yumul and family. Talakad po.
King lagyo ning ipampo ning anak po ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu manatili kay kayungan. At kaya ka antimorin. Sisyanta lang ngayon rin kay katnang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal na misteryo. Iagkastang miyag na nagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, Ama pamakalulo. At kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, King marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigapu ko kang nuwa na Mariang kapilanman birhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Ipaning ginuming Yesu Kristo, ing anak mo pe nga ako na kaya kami, ing enake lakwan ulila, ipagkalubme kaya kami ng Espiritu Santo ning katutuan, ban akayabe mi at mi biye karing puso mi, ban abalumit nung nuke pupunta, at ban atok yan miya Yesu Kristo king dalan ng painturo kaya ka at karing kapatad mi. Mananunasan ng iting Espiritu, palablaban na kaya kami ing lugod ng Yesus,
Ban mi katetagan ke lub mi pasyag king mayap ng balita ket king yato, at apatangal mi ing lugod na karing sabla. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat, daring apostol. I Felipe mintaya king siyudad ning Samaria, at penaral ni Kristo karing tao ka rin. Ding tao misasan metong lang tinanggap matula king penaral na, ulining dimdamdak kayo, at ila mismo ikit dalaring mala adepatana. Ating mga ro kaya espiritong linwal kukulisak karing dakala inalip nanda at dakalang tuturing lumpo at pile akinayap. Inyami kamaragula pa magsadya ketang syudad ito. Abalitan daring apostol karin Jerusalem, king ding tao Samaria tinggap da ingamano ning Dios. Inya tinubo dala karela di Pedro ampoy Juan. Nyang miras la ka rin deting adwa, penalangin dala ring talasalpan tayo, ban malyari reng tanggapan ng banal espiritu. Uling eya patimi pa yung banal espiritu kanino man karelo. Makagyong ne binyaglamo king lagyo ning Ginong Yesus. Kay bat nanita, timpak dala ri Pedro at Juan dinggamat da karelo, at ilangan tinggap ding banal ay espiritu. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Puriyan niya ing Diyos, kambening masayang kulisak. Ikayong sablang melalang. Dalit kayo king ikaligayan ning kayang lagyo. Kaya ibeing tapat akapuriyan. Sabyan iti king Diyos. Tutulang makapagmulala ding kaya kang daraptan. Ikayong sablang melalang, puriyan niya ing Diyos, di masayang Ikayong sablang melalang, puriyan niya ing Diyos, ing masayang pulisa. Di nga tsu king yato keka sambala. Daralit ka puriyan para keka, at kekang lagyo yang puryanda. Meko keni at lawan nyo, ing makapagmulalang dapat ning Diyos, king libuta ding tao. Ikayong sablang melalang, puriyan niya ing Diyos, ing masayang pulisa. Ikayong sablang melalang, puriyan niya ing Diyos, ing masayang pulisa. Ing dayat malat, kaya yang pepamalan, inya may kalakad lalibutad da, ding taong kaya katamong pipumpunan. Mesaya tamo ulininiting kayang depatan, ya ing magarik, mitmong kayupayan, king kapilan paman. Ikayong sablang melalang, puriyan niya ing Diyos, ing masayang pulisa. Ikayong sablang melalang, puriyan niya ing Diyos, ing masayang pulisa. Ikong sablang ating takot king Diyos, meko keni at makiramdam kayo. Ibalita ko kaya kayo ing sablang depatana kanako. Puryan ing Diyos, uling kakong dalangin, natingyan, at lugod ng kukupas, kako nakelingwan. Ikayong
masayang kulisa. Ikayong sablang melalang, purihan niya'y Diyos, ing masayang kulisa. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat, San Pedro. Samba niya Kristo, king mabilog yung puso, at kilalanan niya yung anting Ginoo. Manatili kayo sanang makasadyang makibat, karing taong mangutang, tungkol king kapanayan ng kapayapan, at tsuke kayungan. Ibiyo sana king mitmong ganaka at kagalangan. Ingatan yung malinis ingke kayong konsensya, ban kanito, potang lilibakan da kayo, detang maglibak king mayap yung panugali, antimong talasuyo ng Kristo, ilang dilira, duminela karing pamanyabyanda, laban ke kayo. At nung buryaning Diyos ing dumalan kayong kasakitan, masanting palak ing dumalan kasakitan, ulining pamanyapat yung mayap, kesa king pamanyapat yung marok. Uling Kristo mismo, meteo, para karing kaya kayong kasalanan. Misan mo at para king kapilan paman. Ing taong banal para yakaring makasalanan. Ban kanita, akwa nakatamong ilipat king Diyos. Petere ing kayang katawan, dapat sinubliang mebye, anting taong espiritual. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing lulugod ka na ako, pamintuan na laring amano ko. Luguran ng igpa ko, at igpa ko at ako, manok nangan kekeyo. Ingino manatili ake kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa aking maya pabalita, agpangkang saluan. ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nakaring kaya nga lagad, nung kaluguran niyo ko, pamintuan niyo laring utos ko, manyawad ko king iba, at di na kayong talasawop, aakayabe yu kapilan man. Yang espiritu ning katutuan, ae naatanggap ning yato, uling ni ene akakit at ene balo, dapat ikayo, baluye, uling akayabeye, at manok nangan niya ke kayo. Ero ko lakwan magdili-dili, mibali ko ke kayo, saguli namo at enanako akit ning yato, dapat ikayo akit yuko, uling mabye ko, ikayo man miye kayo. Abalo yu king aldoy ta, king atyo ko king ipa, at ikayo at yu kayo kanako, nung makanano kung atyo ke kayo. Ing tatanggap ka ring utos ko at tutupad ka reti, ing malugod ka nako. At luguran ng iba ko itang malugod ka nako. Luguran ke at ipakilala ko kayo ing kanakong sarili. Iting mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
anyang panaunan ning Nazi regime king Germany, dakal Peña Kap dela kareng concentration camps. Deng Hudyo, uling burinong ilako Hitler, at detang ausan dang political prisoners, kilong da, at pete keng gas chamber, king Dachau, Germany. Tingnan ito nga pari, magsalita ya king kayang umilyo, at kareng miyayaliwang forum, laban king policy na ning estado na ning Germany. Dekap de, kilong de. At sinentensyan deng firing squad. Alimo gas chamber no ne firing squad. Anyang aldonan ng mabarilyo, inawad na kareng gwardiyo, ing paborendesa ng tigtigane ing kayang flute at paborende kitang luwal. At tinigtigya. As neng kasolemni ing musikang tinigtig na. Ing mabilog prison tinahimik ya. Albender ang gwardiya. Hanggang king emi painda to ning commander, pepatok nang ne, tikpaan niya mato, at kaibat pepagtalakad de at beril de. Dapot kabaril no, ing mararamdam king mabilog a concentration camp, yapin itang musikana. Sinalingal-ngal itang musika. Libutad na ning bingit ning kamatayan, libutad na ning kasakitan, ating mabiye, ating kinabiye at sinalingalngal ang musika. Apateme po kano yung katawan, apatok ng may ngasbuk, apakulong may tao, ban ene magsalita. Pero may apate ing pag-asa na ning tao. Ustong ing pete mo, ing pag-asa, ing hope, ing kapanayan, talagang papaten me ing espiritu na ning tao. Ing pag-asa, metong yang ang giyampang dakala sumbagal, kasakitan, salingal-ngalya, misunduya, kumabyeya. At kening kekatamong ebanghelyong binasa ngeni, yung ginutamong Yesu Kristo, dirina nung adwang bakalanda deng disipulo. Ing metong yapin metong yang kautusan panabilin, at ing kadwa metong yang pangako. Nung kaluguran nyo ko, tuparan nyo rin kautusan ko. Nung tutuparan nyo rin kautusan ko, papasyag yu yung lugod yu kanako. Itang lugod ay ito, pamisan metong yang puso, pamisan metong yang isip, pamisan metong yang misyon, at tsuko ke kayo. Edo ko lakwan magdili-dili. Maragul yung pag-asa ito. Maragul yung kapanayan ito, uling pepasik na nga nalalub. Kayo magdili-dili padalake ing espiritu, anting kasawp yung diskubriye ing katutuan. Kasi, masantinging mamagasa. Po, ing pag-asa aliwaya keng paninap mo o kaya mag-daydream ka sana
potang mag-retire na ako, dakal na ako pera. Na ako magkasakit. Sana ding anak ko mayari la. Sana mayari na ining problema ko. Malapit siya kayong pag-asa ito. Pero para agampanan me, itang kekang paninasan, kailangan ming sawop. Sawop ding pengari, sawop ding alibang tao, sawop na ning eskwelang pipag-aralan mo, at kening ebanghelyo, ing sawop na ning Espiritu Santo. At suya kaya kayo, nga na ning ginutamang Yesu Kristo. Anyapin, pakikwanan yung, asulong yung, ing masalese pamibiyebye, ing pamanupad karing kautusan ko. Ini po yung kumpiyansang bibyen na ning ginutamang Yesu Kristo kabang manabilin niyang makone karing kayang disipulos. At pawagane kay katamu, ing metong pangkabalduga na ning panauna ning pamanyubling mebye, ing panauna ning pamanyubling mebye, ing Easter season, panahon ning matibe kapanayan, ating kumpiyansang miras ka, kitang masala, masalese, uling kayabe me, ing talasawop, ing Espiritu Santo. Kanya pong tutuki pang Domingo ing pamanipa ng Espiritu Santo. Pero o ini, nung mulat tamo, kingat kaya katamo yung Espiritu, mibiya kaya katamo niyang mabinyag tamot makumpel, diskubri tayong tutu. Nung mulat tamot manyawad saup, king palablaban na katamo ng Espiritu, diskubri tayong gusto. Itang gustong dalan. Ini po yung panalangin tamo kaniting misa. Ing tayo papaten. Nune biyayan tayo palagi. Ing kapanayan. Ing pag-asa. Antiya mong musikang sasalingal-ngal, lampasan, no? Ing panganib ning kasakitan, ang popang kaligaligan at kamatayan. Kakadwa, ipanalangin tamong kapamalyatanan iting kapanayan na ini, mikasikan ng tamong palaging pakiramdaman tayo at gawan ing kautusan na ninggino. Ing mumunang diling kautusan na mikakalugod kayo. Anti mo yung pamanlugod ko kay kayo. Kabang gagawan talareta, king miyaya liwang forma na ning lugod. King miyaya liwang forma na ning masabal karing aliwa. Papakit mo, makayagom miyo. Ing gino kaya katamo. Ing dapat lugod, pamakyagom miyo. King ginutamong sinubling mebye. Talakad tamong eni, at ipasyag tayong kaya katamong kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ku, King Diyos, igpanglubos mayupaya. Lina lang King Banwa, ampon yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong, aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal Espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Virhen. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebye. Pepaytas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpanglubos, mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko, king banal Espiritu, king banal akapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king bie alanganggo. Amen. Tapat king utos ning Ginoo amamaus kay katamong lugod karing sablang tao. Misan metong tamo king panalangin kayabe ng Jesus a kay katamong Ginoo at nga tamong sumabi, Ginoo ibiyeme kay kami ng Espiritu mo. Ulitan tayo. Baning Espiritu ning sikanan,
Miyabyaya ka rin hanggang kailangan mo niya patutu, king kapanayan, amabya ka rin puso tamo. Ipanalangin ta, king Ginu. Ginoo, ibiyeme kay kami ng Espiritu mo. Baning Espiritu ning upaya, miyabyaya ka rin mi pasakitan, pauling ning pamanukiro, karing karelang konsensyo, at tatalakad king karelang katapatan. Ipanalangin ta, king Ginu. Ginoo, ibiyeme kay kami ng Espiritu mo. Baning Espiritu ning sala, miyabyaya ka rin epa makibalo king Ginu, at karing magpabayang puki keyo. Ipanalangin ta, king Ginu. Ginoo, ibiyeme kay kami ng Espiritu mo. Baning Espiritu ning sala, miyabyaya ka rin makibalo keyo, at karing umenang makumpil. Ipanalangin ta, king Ginu. Ginoo, ibiyeme kay kami ng Espiritu mo. Baning Espiritu ning lugod, miyabyaya ka rin pisang sumulong king lugod, king Diyos, at kapararang tao. Ipanalangin ta, king Ginu. Ginoo, ibiyeme kay kami ng Espiritu mo. Baning Espiritu ning pamisan metong, miyabyaya ka rin hanggang makirake, kaniting Eucharistia, kambening kasalpantayanan at pamanalastas. Ipanalangin ta, king Ginu. Ginoo, ibiyeme kay kami ng Espiritu mo. Ginoong Jesus, itugtog meng labis-labis ing kay kang banal na Espiritu king kay kaming yatu at king kay kaming iglesia. Bustan mong tayrana kaming sumulong king kapanaligan at saupan mitalakad king paintungulan akayabe mo uling ikay ginumi manggaman king alanganga. Amen. Pasqua Julian Kaya, Corderong menat puskaring tuba, ni Kristong malandungis sarang sala, ni makasalanan tinig pasinod na. Alleluia, 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 Alleluia. Yet kamatayan biyas kanla, makapagmula ng liwala na. Inasan parang bebeteya, dapat pagyayan magkahikapilan ba? Alleluia, 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 Alleluia. Sabihan mo kay kami, Maria, na lumang higit mo kabanggalan. Ikot ko na rin hindi mabeba, at kay Kristong maligayang sinumingin. Alleluia, 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 Alleluia. Ingangel ka rin patuwanda, ang burol ka rin at tsulapa. Ni Kristong kakapanayan
di makasalanan king ipasinutla. Alleluia, 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 Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayot kanakong daon matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutuo. Tanggapanes sana ning kinuiting daon karinggamat mo. King ikapuri ampon ni kaligaya ning lagyuno. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O ipat tanggapan mo sa reting kaya kaming panalangin at ayin, gawan mo kayang karapat dapat karing kekang sakramento ning lugod, kapamilataning pamagkalubmong kapatawaran kay kami. Itiyaduan miking kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kaya ka antimuri. yat nayoring pusoyo, Makayat nano king ginu. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karin o iba, Diyos king alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panauning pangasubling mebye, inyang i Kristo meging sakripisyo Pascual miyo. Kaya di natanging munag ning bayong panahon, ing makabang pamagari ning pamikasala me pupus no, ing mi pahama kayato mirinan niyang bayong biye, ating tao misan po may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo na ing mabilugayato, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwo, daralit da ing kekang ligayo, layon makiabe kami king alangtok ng dang pamamya kapurian keko at ngaming kakanto. Tunekapin balaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwanaing tinapi at pepasalamat siya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinuwaning kalis pasibayo ang pepasalamat keko, at binyeni yung kalis kaning kayang disipulos nga no, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasiyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, y Cristo Medea, y Cristo Medea, Tatamya ko, y Cristo Medea, y Cristo Medea, y Cristo Medea, Patatagya ko. Iniangin ni gaganakan mi oy ba, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiye ning anak mo, daraon mi kay kaiting tinapi ning biye at ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbamaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan may oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, at ti Florentino, ake kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sa naking maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanggo, ban kayabe ng Maring Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kang benat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karinga manong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Isang banyay nagyumo, natangke kami kayarian mo, ipamingwaling loob mo. Episuri pandiman mo, ipamingwaling kakanan mi kingaldoan mo, ibye mo ke kami kingaldongeni, ang ponipatawan mo ke kami, insalamin keka, ang iing pamamatawad mi, karing ikasala ke kami, mga emuke pa'y sa ultim puso, nunay kapusti Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kekaing kayarian,
O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kay iglesia, at pamayapan mi ang bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman kingalanganga, Amen. ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At keha antimurin. Ipakit tamong yan ing mikakametong tamok ing kapayapan. Makaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, salmilala ko, ing kasalanan niya. Makaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, salmilala ko, ing kasalanan niya. Ibemuke kami, ibemuke kami, ibemuke kami, ing Niyo'y kordero ning Diyos, diyang milalakok king kasalanan ning yatu, mapalad na ring mayayawos para makisulo king apuna na ning Ginoo. O ginuwi ako matampang tanggap keko. Dapat yagkas miyay nga mano mo. Kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuko, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka may git king sablang bagay. At pag nasan ko yung tanggapan da ko, dapat pauli na ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Kumeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo wari, at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keko. Emo pa yung tulot, kapilan man, imkawani ko keko. Amen.
Manalangin tamo. O lubos mayupaya talaga hanggang Diyos, binalik mo kami king biye, kapaminataning pamibangon mo kang Kristo, iba't king kamatayan. Pasiknangan mo kaya sana kapaminatanan niting sakramento, ning kaya kaming pangakabos. Itiyaduan mi king kapaminatanan ng Kristo ang ginumi, Amen. luglukay po sa guli. Impong kaduang kapanyawsan para karayang kapatad tamong mayor din, pari. Mumuna yung schedule. Ita pong May 29, ating misa uling metugyang piyesta na ning Birhen, anting induning Santa Iglesia. At detang aliwa, Domingulo. Then ipong aduang piyesta mo naman ning Sacred Heart, ang popang Immaculate Mary, alas 6 ning bengi laring misa, at yukanita keni ding larawan na ring Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Para po bukas, alas 7 ng bengi, ilipat siya po yung larawan ng Birhen ng Lourdes, kaya taking pisad saran, no? 117 years ago. Yan po. Kaya tayo mo pong lele malatintete. Yan po. So manibat alas 8 ng bengi kayong Lunes hanggang alas 12 ating pamagrosaryo at itantutuking aldo makanyan mo naman ating pamagrosaryong manibat alas 12 ng abak hanggang alas 4. Ating pong makaschedule, may aliwang organisasyon tamo para manimuna king pamagrosaryo, ang popang pamagkanta. At itang alas 4:30, bayo tayo ilakad papunta keni ating makuyad a panalangin na ning kapigagan na kan ning panyatang na ning larawan. At itang alas 5:30, magmisa tamo, kay bata ning misa, alang prosesyon po. Po, keniya mo po. Pepagawa pong eran ban kanito, malagwayang papanik ang popang titipa, ing larawan na ning Birhen. Po, lalakoye yan po tang kayari na ning okasyon. Dito pong bisang mag-donate para keng May 15 at saka 16 o rin po rin kailangan bulaklak, kandigla, pinggan, kutsara, tinidor, ebon, kape, mayumo, tinape, biskwit, juice. Paparitang bisang mag-donate sopas o kaya lelot, ne po. Para karetang, pota pumunta kayo ka rin, adwa po yung gawan nyo. Makipagrosaryo kayo at makipangan kayo. May metong pong okasyon na ini, sasalubungan tayo. Ing larawan na ning Birhen, at anyawaran tamong manatili kini kay katamo. So itamo po yung sasalubong. Ne po. So, makiabe tamo po keng pamanyalubong kaya. Neng piyesta, yan naman yung pupunta kay katamo keng prosesyon. Pero kening May 16, itamong salubong kaya. Ne po. Kempong June 11 to 25, ating tamong misang alas 6, aldo-aldo, datang doketi reng larawan na ning Santo Cristo del Perdon at Virgen de los Remedios, manibat laking San Isidro Parish. Manatili lang adwang Domingo Kenny, ating pamagrosaryong patingapon. Pero ala pong prosesyon luwal na ning shrine. Kaya rin na po keti milipat siya San Guillermo, kanita de ilibot ka rin baryo na ning parokya, no? Ning San Guillermo. Ating kabedikan, sakop ning parokya na ning San Guillermo. Po. Ing shrine sakop ning
parokya ning San Guillermo. Ne po, ing shrine alia parokya. Ala tamong sakop at chapel, ala tamong sakop a sitio o purok. Ne po, o barangay. Keniya mo yung shrine. At para ka rin niyang eganagan ng pilgrims ing shrine. Napun po ating pilgrimage na naman iba't king Makati, ne? Magit lang adwan dalan, makabusla. Then pong kay Panyausan ka rin mayor din, Reverend Omar Bitug Defensor, mayor din niya king Florida Blanca, king June 6, alas 9 na ning abak. Tutuki, Reverend Arjon Magat de la Cruz, taga Kalulot siya, mayor din niya king June 8, alas 9 na ning abak. At katataulian ni Christian Rey de Dios Kayanan, taga Guaguaya, at mayor din niya, pero yung residence laking Parulog niya. Adwaya residence, Parulog ang papang Santa Ursula, Betis, Guagua. Nagpubalon no ka rin niya maordin kanini. Yung dating ordination na June 12, alas 3:30 na ning gatpanapon. Nung ating kami pong balong sang kanila sukat maordin, pabaluan niyo ko po, ang pabaluan niya, yung obispo. Requirement siya po ini karayang magpari, kailangan lang bianunsyong makatatlo, tuki-tuking Domingo, kaya misa mayor na ning Pisamban. Po. Ngayon po, ausan ko na rin ima, lumapit kayo, bendisyonan tala rin ima, uling Mother's Day ngayon, eh. Sige po, talakan la po rin ima, lumapit kayo, bendisyonan na kayo. Lumapit ko po kening harap. Kenny pa po. Kenny pa. Ban kanita mirasan kayo kay holy water. Well, let us pray. Loving God, as a mother gives life and nourishment to her children, so you give life and care for your church. Bless these women as we celebrate this day in their honor. May they be strengthened as Christian mothers. Let the example of their faith and love shine forth. Grant that we, their sons and daughters, may honor and appreciate them with a spirit of profound respect. May the example of Mary, Mother of Jesus, inspire them to live their vocation as Christian mothers and call their children to faith. Guide and protect them in challenging times and help them to continue to trust in you all the days of their life. Grant this through Christ our Lord. Amen. Siklod kayo po ngeni para aking panalangin ng Birhening Lourdes. Panalangin ng Birhening Lourdes, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan,
lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuario. Ibat ka rin payabot mo lading kaya kang kasaupan, at dakal na lang masa kita kinayap, karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indo, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalob ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawop mo, panikwanan kong makitulad king kay kang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kay kang ligaya. Amen. Ipami at yukaban wami sambanya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lum mo kaya tisuli pantibanwa. Inka kanon mi king aldoldo, ibi mo king aldongin. Amponing pamatawad mo kaya kami, king sala mi kaya ka. Anting pamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. E mo kaya paisaw king tukso, nung ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo kayong grasya ang ginong Diyos at tsukeka, naman ka karing sablang babayat mo niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, panalangin mo kami ng makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Anti mo yung sadyarang ligaya, iba't king kamumulan. Ngayon kapilan man, manggaman king alananggo. Amen. Ingino manatili kaya kayo, At kaya ka antimuro. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayarine, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.